Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa asyik lah. Yang kada bersih lom ni. Puh man, puh dah pegah manyo. Anam dah puh pegah habis. Yang dah temanyong pi hana jawaban lom. Mampu dah pegah apa masuk. Yang nak dengar, ote tak buka berita, pu Facebook, pu YouTube. Abu si urang ngatin yang nada. Abu si urang ngatin. Yang pi video abu si tapi dia edit lego. Dipegang macam-macam begodum. Nah yang balah video abu si, laki apa, lakinyo, fitnah abu si. Macam nada. Ya subhanallah. Yang boleh datanyong, ini jawaban tidak memastikan daripada beliau belum na. Yang nak dengar iperti bengoh dum dia nak maya cerit dum perti sok-sok ustaz sok-sok tengku dum tidak berita yang kenyan yang lalu pegah angkong pegah busi kairo kaipo kanyo kaji alah hai tengku mudua sedram dua hai ku berat buha urang do nang lu ku berat dusta ku berat tegan ba fitnah anan depu de syang detan ba fitnah nama dusta hana depu de syang yang hana na pegah ka busi yang hana yang hana be na puna ilung yang na yang lun hujah yang na yang lun caci maki yang lun fitnah adehna kun hawa lun ja karang kata kan hana boleh lun ja karang kata dan hana boleh lun ba fitnah ke gure dan lun turi ulama dan lun turi umara be sembarangan urang drone niu petanggung jawab siat pu yang kelege ba berita pu yang kelege publikasi ba media adeh lun nutlung pesampo siat karena jai thai no ta video got thai jai video busi mu macam-macam bago ya subhanallah jai thai video lun lempah jai wate dah buka YouTube rata-rata urang jawab daripada video busi ya jawaban bangai dum perti nak maya cerit dum gerentak punan gerentak mana puah mana pelung sabun ni kan nah yang pegahnya ji yo hadapi kan Abu Mudi yo pejelas putawo sedangkan ditebar fitnahnya na tehlun ni Kanada jadi pu pasal lung Jawa kedih Aceh untuk lun jak bertepat urang yang ba fitnah telun ya ana boleh lung ya boh pen le upload tiket ya yang merumpuk ada getenya ana boleh dan kasih bukti bahkan na saksi udip alhamdulillah mentong na saksi udip ino ikan ada pi na saksi udip idih dia Aceh pi na saksi udip urang yang balun ba dayah mudi mesranyan dan urang putri lun ngon gure ba Abu Mudi mesra na mentong rekan termasuk rekannya nino kerja ke Siro Guru sit bahkan na mengajar di Sudan be salah lun nyo kerja ke guru dekatnya ya rakannya yang balun gurenya yang balun budayanya tapi na cita video macam-macam bagodum dari urang dia ba bukti dia pelemah bukti macam lah ilun say bukti hai sedra mutuah pu yang kelelun pegah dan pu yang kelelun hujah ya kon sembarangan kon hana urang manusia yang behe kun ke ulama karena ulamanya nageh ulama genasih pot ya ulamanya warisan daripada untuk buat kon sembarangan ilung lempah yo lun hujah ulama ulama warisatul anbiya lempah yo lun hujah lempah yo ana putek caci maki ke ulama hirut babah tu kekutuk tu Allah tapi yang lun caci maki yang lun hujahnya
Demi Allah lung pegahnya kon ulama. Wallahi pu yang lung pegahnya kon ulama. Bersih dalam dua kon ulama. Ulama yang gen ulama gepeharum demokrasi. Yang gen ulama. Punya ulama jino yang dong-dong bak pintu penguasa. Yang sambut perti-perti penguasa god kedih duk menghidang makan bersama. Yang kon ulama dalam dua. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan pemerintah, maka ketahuilah dia seorang pencuri. Ya, nampak? Baik sembarangan kau ulama. Dan ulama, hana keput-put drog malim. Hana ketepu, hang je pegah pi drog ulama. Tapi ulama jino, dijut pegah do di ulama. Gejut pegah. Nyamban berka. Gejut pegah do, ulama ni tu. Yang kon yang cedera mutua yang bumpum becut. Tanyo ka kenong pengut nyo. Nyo tanyo masa aki tun, aki jamun. Kon aki tun, aki jamun nyo kenyo katu masalah. Ti kaum jahiliyah nyo kaduh lom. Ti ulama suhu kaduh nyata tak kelon. Dumpu enoka. Dumpu ka dalam bidang demokrasi. Dumpu ka dalam pemerintahan. Yang hukum Allah hana su terapkan. Terapkan babah segai. Wallah ini itu mandijuk proposal pukul mai. Tapi hana tengok li. Iman ni pulau. Maah lum pegahnya. Memang gasa. Karena kamu melewati batas tak jino kiban hancur akidah bangsa tu. Kubrat hancur dalam dua. Benda tu pu selama leh damai MOU nyo, ya subhanallah. Ya subhanallah. Hancur dekat. Cukup berat hancur. Dari phone masa damai MOU nya PNA du. PNA kafi palihan perut cik. Yang ini hidup lom perti kemenang lom perti PA. Yang PA yang PHB Syiah dalam dum tak jai. Yang dalam PA nya cukup ramai Syiah. Menyo dalam PNA lempah ramai PKI. Ya, PKI cukup jai dalam PNA. Taban mendua iblisnya. Menguasai ngon bui. Menguasai dengan bui. Mandua iblis. Jadi yang pungo ulama api sino, kagetupu nyan maling, kagetupu nyan zalim, tapi kenal lau. Bahkan persejuk lau. Naji kebut. Persejuk perti. Bi sokongan lau. Puhum. Ya subhanallah. Nyan kagetupu nyan baik taikut. Nyan pancuri. Penguasa zalim. Pi pakau ni nur cangklak akan ya ikut. Bahkan kan ya pakat macam masyarakat ni jak pilihnya. Kepu si dalam dua. Kepu dengku. Hoka dengku. Jika lon dia. Nyo pedih ada masjid nah. Berkalon lele ulama yang mengaku droga ulama. Berkalon videonya ada masjid. Nyan harapan lun. Berkalon tiap video lun yang lun pegawainya. Ilung berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Tanggung jawab belum kon ba urung drone. Kon ba urung drone ulama-ulama yang dong bak pintu penguasakan. Ni ba Allah Subhanahu wa taala lum bertanggung jawab. Kon ba urung drone ka dalim. Alih dalim ka maling lah urung drone. Nyo kenyon tagay play lum pegah dalam dua. Terima kasih. Assalamualaikum.